ሰላም ሰላም እንዴት ዋላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ የፋይናል እና የሚድ ጥያቄዎችን እየሰራን ነበር ለፍሬሽማን ኮርስ የሚሆኑትን እና ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም አሁን የምሰራበትን ጥያቄ እና ሌሎች ፓወርፖይንቶችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠውን የቴሌግራም ሊንክ በመንካት ጆይን አድርጋችሁ ብዙ ነገር ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ ቀጥታ እንሄዳለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። So number one, which of the following is widely accepted definition of learning? So this one is a chapter 3 part of psychology. Psychology ላይ chapter 3 ላይ ስለ learning በደንብ ካነበባችሁ በኋላ ወይም ቪዲዮአችንን በደንብ ካያችሁ በኋላ ይህንን ጥያቄ ብትሰሩ ይመከራል። ስለዚህ learning ማለት ምን ማለት ነው? ዋይድሊ አክሰፕትድ የሆነ ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው የሚል ነው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ። So A, it is a permanent change in behavior due to illness. B, a temporary change in behavior due to fatigue. C, a relatively permanent change in behavior due to experience or practice. D, a change in behavior caused by biological factor. So from the list of choice, the correct answer will be C, a relative permanent change in behavior due to experience or practice. So learning most accepted የሆነው ዲፊኒሽን ምንድን ነው ማለት ነው? ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ኦኬ the correct answer will be C. Then the next question dictate about which of the following is not the characteristics of learning? የlearning behavior ወይም characteristics ያልሆነው የትኛው ነው? A, learning is continuous modification of behavior. B, learning is pervasive and affect all aspects of life. C, learning is passive process. D, learning involves the whole person emotionally, socially and intellectually. So from learning, the not characteristics of learning from these choices, C, learning is passive process. So learning is not passive process and learning is an active process. So learning is passive process. C is the correct answer. Okay. Which principle of learning emphasizes the importance of emotional readiness for learning? የትኛው ፕሪንሲፕል ነው የኢሞሽናል ሪድነስ ለመማር ኢሞሽናሊ ሰው ዝግጁ ነው የሚለውን የሚያሳየው ፕሪንሲፕል የትኛው ነው ነው? ኤ ሚኒንግፉል ፕራክቲስ ፕሪንሲፕል፣ ቢ ኢንተንሲቲ ፕሪንሲፕል፣ ሲ ፊዚካል ኤንድ ኢሞሽናል ሬድነስ ፕሪንሲፕል፣ ዲ ፈርስት ኢምፕሬሽን ፕሪንሲፕል። So from the list of choice, the correct answer will be physical and emotional readiness principle. So C is the correct answer. Okay, number 4. According to the principle of learning, which one of the following strengthen learning? ለርኒንግን የሚያበረታታ ወይም ስትሬንግዝ የሚያደርገው ከፕሪንሲፕሎች ውስጥ የትኛው ነው? A, learning associated with unpleasant feeling. B, learning when students are tired or distracted. C, learning accompanied by pleasant or satisfying feeling. D, learning without period practice. ካሉት ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ ለርኒንግን ስትሬንግዘን የሚያደርገው የትኛው ነው ከተባለ so learning is accompanied by pleasant or satisfying feeling የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የተቀሩት ሶስቱም ምርጫዎች ኔጌቲቭ የሆነ ሚኒንግ ነው ያላቸው። so the correct answer will be C. Okay, number 5. Which factor affect learning involves the need for learner to be in good health status? ፋክተር አፌክት ለርኒንግ የሚል ቶፒክ አለ። ፓወርፖይንታችሁ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አፌክት ከሚያደርጉ ፋክተሮች ውስጥ ለርነር ቱ ቢ ጉድ ሄልዝ ስታተስ የሚለውን ፋክተር ኢንዲኬት የሚያደርገው የትኛው ነው ነው? ኤ ሞቲቬሽን፣ ቢ ማቹሬሽን፣ ሲ ሄልዝ ኮንዲሽን፣ ዲ ባክግራውንድ ኤክስፒሪየንስ። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሄልዝ ኮንዲሽን ይሆናል ማለት ነው። ሲ ኦኬ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 6.
which one of the following is a core element of behavior theory of learning? behavior theory of learning ላይ core element የሆነው የትኛው ነው? A. Learning occurs through cognitive process. B. Learning occurs as a result of stimulus-response association. C. Learning involves insight and problem solving. D. Learning occurs only in social context. Core element of behavioral theory of learning. There are two types of behavioral theory of learning አለ operant behavioral theory and classical behavioral theory ተብሎ ለሁለት ይከፈላሉ። እነኚህ behavioral theoryዎች የተከፈሉት ምን ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው ከተባለ ስቲሙለስ ሪስፖንስ አሶሲዬሽን ላይ ዲፔንድ በመሆን ነው ማለት ነው። የፓቭሎት እና የቢ ስኪነር ኤክስፐሪመንት ስቲሙለስ ሪስፖንስ ላይ የእነሱን አሶሲዬሽን የሚያጠነጥን behavioral theory ነው ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 7. In classical conditioning, what does a neutral stimulus become after it has been paired with unconditioned stimulus? A. Unconditional response. B. Conditioned stimulus. C. Conditioned response. D. Unconditional stimulus. ይህ ምንድን ነው? ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ቲዮሪ በፓቭሎት ነው፣ በኢቫን ፓቭሎት የተሰራ ኤክስፐሪመንት ሲሆን በዶግ ላይ የተሰራ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ዋት ዳዝ ዘ ኒውትራል ስቲሙለስ ቢኬም አፍተር ኢት ሃዝ ቢን ፔርድ ዊዝ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ። ከአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጋር ኒውትራል ስቲሙለሱ ከተገናኘ በኋላ የሚፈጠረው ምንድን ነው ነው ጥያቄ የሚያወራው። ኒውትራል ስቲሙለስ ማለት ብቻውን የቆመ ስቲሙለስ እና ሪስፖንስ መስጠት የማይችል ስቲሙለስ ማለት ነው። ይሄ ስቲሙለስ ደግሞ ከናቹራል ስቲሙለስ ጋር በመሆን ሪስፖንስ መስጠት ይጀምራል። እየጀመረ አንኮንዲሽን ስቲሙለስ ቢነሳም ሪስፖንስ መስጠት ከቻለ ዛት ኢዝ ኮልድ ኮንዲሽን ስቲሙለስ ይባላል ማለት ነው። ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኦኬ Number 8. What term refers to the natural response to an unconditioned stimulus in classical conditioning? ለናቹራል ሪስፖንስ የሚሰጥ ለአንኮንዲሽናል ስቲሙለስ የሚሰጥ ናቹራል ሪስፖንስ ምን ይባላል ነው። this is talking about response, it is not talking about the stimulus. ናቹራል የሆነ ሪስፖንስ አለ። ለምሳሌ ኢቫን ፓቭሎት ኤክስፐሪመንት ላይ ዶግ አለ። ለውሻው ምግብ መስጠት ምንድን ነው? ናቹራል ስቲሙላይ ነው። ለዛ ናቹራል ስቲሙላይ ውሻው ሳልቬት ያደርጋል። ሶ ሳልቬሽን ነው ሪስፖንሱ። ያ ሳልቬሽን ምን ይባላል ነው። ኤ ኮንዲሽናል ስቲሙለስ፣ ቢ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ፣ ዲ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ፣ ዲ ኒውትራል ሪስፖንስ። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ያ Number 9. In Pavlov experiment, which of the following was unconditioned stimulus? Unconditioned stimulus ማለት ምንድነው ነው? በፓቭሎት ኤክስፐሪመንት ጊዜ ቤል አለ፣ ምግብ አለ፣ ሳልቬሽን አለ። ከዛ ውስጥ ስቲሙለሱን ነው የምናወራው። ሳልቬሽን ኢዝ ሪስፖንስ በት ከቤል እና ከምግቡ የትኛው ነው unconditioned stimulus? Unconditioned stimulus means what? An stimulus which can generate what response naturally. So A ላይ ringing of bell, B the food, C the dog salvation, D the dog. The correct answer will be the food ይሆናል ማለት ነው። አንኮንዲሽናል ስቲሙለሱ ምንድነው? ምግቡ ነው ማለት ነው። ምግቡ ምንድነው? አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ነው። ዶግ ሳልቬሽኑ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ነው። ሪንጊንግ ኦፍ ቤል ኢዝ ኮልድ ኒውትራል ስቲሙለስ ነው ማለት ነው። the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Next, which principle of classical conditioning refers to the weakening of the conditioned response when the conditioned stimulus is repeatedly presented without unconditioned stimulus? So, በኮንዲሽንድ ሪስፖንስ አለ። ያ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ repeatedly represented with unconditioned stimulus ያለ ናቹራል ስቲሙላይ ወይም ለምሳሌ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ የተባለው ሪንግ ነው። አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ የተባለው ምግብ ነው። ያለ ምግብ ሪንጉን ሁሌ ሰውየው መደበድብ ከሆነ እና ውሻው ለሪንጉ ሳልቬት እያደረገ ምግብ ማይመጣለት ከሆነ
ሪስፖንሱ ዊከን እየሆነ የሚሄድበት ሂደት ምን ይባላል ነው? ኤ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን፣ ቢ ኤክስቲንክሽን፣ ሲ ስፖንታኒስ ሪከቨሪ፣ ዲ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ስቲሙለስ ኤክስቲንክሽን። Yeah. Number 11. What does stimulus generalization in classical conditioning refers to? Stimulus generalization ማለት ምን ማለት ነው ነው? A. The ability to differentiate between similar stimuli. B. The re-emergency of existing extinguished response. C. The tendency to respond to stimuli similar to the conditioned stimulus. D. The pairing of neutral stimuli with unconditioned stimulus. Stimulus generalization ማለት ደግሞ ሲሚላር የሆኑ ስቲሙለሶች ላይ የምንሰጠው ሪስፖንስ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን ይሆናል። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 12 which term describe a learned response to be previously neutral stimulus in classical conditioning? Which term describe a learned response to be previously neutral response in classical conditioning? So neutral stimulus መሆኑን learned response ኒውትራል ፕሪቪየስ ኒውትራል ስቲሙለስ መሆኑን የሚያሳይልን የትኛው ነው ነው? ኤ አንኮንዲሽንድ ሪስፖንስ፣ ቢ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ፣ ሲ አንኮንዲሽንድ ስቲሙላይ፣ ዲ ኒውትራል ሪስፖንስ። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኮንዲሽንድ ሪስፖንስ ይሆናል። ቢ ዘ ኮሬክት አንሰር። ነምበር 13 according to the operant conditioning theory which type of reinforcement strengthens behavior by providing pleasure outcome? ፕሊዚያንት ወይም ጥሩ የሆነ ማበረታቻ በመስጠት አንድን ቢሄቨር ስትሬንግዝ የሚያደርገው ታይፕ ኦፍ ሬኢንፎርስመንት የትኛው ነው ነው? ኤ ፖዚቲቭ ሬኢንፎርስመንት፣ ቢ ኔጌቲቭ ሬኢንፎርስመንት፣ ሲ ፐኒሽመንት፣ ዲ ኤክስቲንክሽን። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ፖዚቲቭ ሬኢንፎርስመንት ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 14 What is the primary difference between classical conditioning and operant conditioning? A. Classical conditioning is based on voluntary behavior while operant conditioning focuses on involuntary behavior. B. Classical conditioning deals with stimulus-response relationship while operant conditioning focuses on behavior-consequence relationship. C. Operant conditioning is based on physiological response while classical conditioning involves emotional response. D. There is no difference between the two. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Classical conditioning deals with stimulus response relationship while operant conditioning focus on behavior consequence relationship. B is the correct answer. Number 15. What is the term for a process in which previously conditioned response reappear after period of rest? So ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ ፕሪቪየስሊ ኮንዲሽንድ የሆነ ሪስፖንስ እንደገና ሪአፒር ከፕሬድ ኦፍ ረስት በኋላ ከረስት በኋላ እንደገና ሪአፒር የሚያደርግበት ፕሮሰስ ምን ይባላል ነው? ኤ ኤክስቲንክሽን፣ ቢ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን፣ ሲ ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ፣ ዲ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ። Yes, C is the correct answer. Number 16. Which factor influencing learning refer to the need for adequate rest and balanced health condition for effective learning? የትኛው ፋክተር ነው refers to this sentence? ይህንን ሴንተንስ የሚገልጸው የትኛው ሀሳብ ነው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ? ኤ ማቹሬሽን፣ ቢ ሳይኮሎጂካል ዌልቢንግ፣ ሲ ሄልዝ ኮንዲሽን፣ ዲ ባክግራውንድ ኤክስፒሪየንስ። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ health condition. Yes. Number 17. In Pavlov's experiment, which of the following is an example of conditioned response? A. Salivation triggered by food, B. Salivation triggered by bell, C. The sound of the bell, D. The dog itself. A ላይ ያለው salivation triggered by food is one of unconditional response ነው። B ላይ ያለው salivation triggered by bell is conditioned response ነው። correct answer B ነው። ሲ ላይ ያለው the sound of bell is called neutral stimulus ይሆናል ማለት ነው። the correct answer will be B. Number 18. Which of the following is not one of the key characteristics of learning as described by
ዮክማንን ሲምፕሰን። በዮክማን እና በሲምፕሰን ኢንዲኬተር የትኛው ነው ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሌርኒንግ ያልሆነው? ኤ learning is continuous modification of behavior. B learning involves change in the organization of experience. C learning is unrelated to emotion. D learning depends on maturation, motivation and practice. The correct answer would be C learning is unrelated to emotion. 19. Which factor affect learning? Refer to learner enthusiasm and drive to learn. So the motivation or the willing of an individual to learn, drive no, this one is drive or motivation. This the correct answer is called A motivation ይሆናል ማለት ነው። Number 20, which is the last question, which is the role of reinforcement in behavior theory of learning? Role of reinforcement. A reinforcement B weaken behavior. B reinforcement strengthens behavior by increasing the likelihood of its occurrence. C reinforcement has no impact on learning. D reinforcement only applies to classical conditioning. The correct answer will be B reinforcement is strengthens behavior by increasing the likelihood of its occurrence. የዛሬ ቪዲዮአችንን እዚህ ጋር እናበቃለን። በቀጣይ በተለያዩ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ኮፒ ሊንክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ዛሬ የሰራሁበትን የጥያቄውን ፒዲኤፍ እና የተለያዩ የጥያቄ ፒዲኤፎችን ለማግኘት እና ፓወርፖይንቶችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም አካውንታችንን ጆይን በማድረግ ከዛ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።